Biyag ti tao. Anyamatan da ito linutom nga itlog si Kaani. Naksat, apay. Ultimo ka di itlog, di mo amualutuan. Pasensya kayon, mama. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak ko itay aglutluto, Adumanan arason mo. Naglawa talaga ti bakrang apagalaan iti rason ko nakmanan. Pasensya kay atalagan, mama. No kayat yo, ilutuan kayo iti sa bali. Anya ka diti kayat yo ang sidaan. Saanan? Inaklamang restauranan. Makapadadaol kay taldaw. Anya? Ala, kanam amin daytain lotom nga itlog. Oh, ani bakit? Apay? At da kamutlatan dito si Led. Ken kasla nagsangsangit ka. Ha? Anyat makagapo. Ibagam kanya. Awan da ito lakay. At dalabasit saan mi ang nagkinaawatan kini mama itay. Apay, anya ka di man nanti makagapo. Gapula ang ija itlog anak sat. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak na idaglutluto Iso ajak nakita adagos. Idi mangan ko man ni mama. Nakita na anak sat di itlog. Kasta unay mutan apong tot na. Una yan ni mama. Kasla di na napadasan tinagana. Ala, bayam ta kasaritak to ni mama. Di na bakit. Sardengam kumamutan ni ani tikas tangar aramidam. Awan mo't dakas ngar aramidan na kan ka. Ha, iti ka anuman. Saan to apulos ngagbaliw ti panakilangan ko kankwana? Aniya? Amo matasipot pa'y. Diyak kayat ni ani ngagbalin nga asawa ti anak ta. Bakit amang ano tamakangag itinay tangay bagbagam? Awan bibiyang ko! Mangag ti makangag! Tapod numat! Ado dagiti babay nga gusto kin ni Franz. Ngagdya ka mo, no anya launay ti impakan ni ani kankwana. Bakit huston ko nakmat? Husto lang no mangag na. Mamirmiraot anay kamang. Ha! Amangan no namnamaan na nga damatagi kwana atawidan ni Franz. Hello, George, anak ko. Hello, Mama. Imawag takayat ko lang may pakamo nga wadalin ti panagawid mi. Kasta ka di anak ko. Ay na. Agyaman ako na ay. Agtik sila ta kanyak, Mama. Nuanya ti kayat yung pasalubong. Gatawin mi. Ay wan anak ko. Tapanunuta ka na imbag. Nuan niya ti pagkatang ko kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaawid kay matlang. Uwan, Mama. Wen mama, kat nagsaritaan mi nga agasawa aditi kami pailaan. Kasta, ay katawan parikot iti daitanen. Kay kayat ko ano ang naad kayo ditoy. Iti kasta, dakat kaduak. Ha? Kantap no adagluto iti kanak. Apay, ni ani ngay mama. Di na kailutlutuan? Ha, agluto lat tamot Ngamjak magustuhan ti panagluto na. Luto tinakurapay ngawan ramraman na. Anya? Anya? Iso na saya tanagawid kayo. Mama, papa, umay kayon, mangantayon, nakaluto akon. Kasta ka di. Malagarod mangantayon. Kalpasan na. Adda papanantanen. Ne, papanantayo mama. Ikat mapantag shopping Talaga? Uwan anak ko. Mapanta. Sana bale. Sagpaminsan lang matkat. Ay, wen gayam. Inakbit ayaban ni ani Giselda, tagigiddan tayon amangan. Ops, sanan. Bayabon. Amo namat nga oras ti pinnangan ita. Isukit din tay ayabam. Ha? Mangan tulat tano kayat na. Saan mo amapan ay ayaban? Ani bakit? Amo ka na sakit unay. Di pa nagsasaw ni mamakan ka. Angan pasensyam la ko man ha? Wan lakay.
Di ka madanagan. Ayos lang kanya. Sana bale. Apa man naman na yun ang tiurnong ta. Mangsapulak to iti gatangak alote. Patakderan tayo iti uray basitla balay. Iti kasta. Lumasin tayo tumatan. Pagyaman ako, nailakay. Gaputan na panunod mo, dayta. Ngamin, kaslaak laason no tratuan na tinam. Awan matidakas ngar aramidakan po na. Ngam no apay akas tilatan. Diyak mat pakabasulan no nakurapay lang ti pamilya anak tauda. Ngamin, nasaya at matipan nakilangan na kininena nga asawa ti kapsat ko. Gaputabak nang ngam saan kumangot aday niya iti pangibasaran na. Kala, bayama. Mamiris ng tulag kita nga raraligin. Saan pa hingay ta? Ngintong to. Basta agtalata na makumbaba. Ay, naimbag pa'y ni Nena nga asawa man ako. Oh, apay mama. Naku, nagdayta. Gaputa pinilim ti babae akayat ko para kan ka. Pa'y napintas. At dadal na kanbak nang. Ha? Sana kas iti kabsat mo. Ay na. Jak amo no anya tinakita na ni Ani. Saan lang arudan na nakaturpos iti panagadal na. Awan pa'y langan. Nakurapay pa'y. Mama. Dakal tinagdumaan ni Ani kan ti asawam. Sipod pa'y ni Christine nga anak ti kumarek ti kayat ko para ken ni Franz. Ngam, ha, taday chay pa'y nga Ani ti pinili na. Saan na palikod dayta mama? Nasingpat mat ni Ani. Awan ti makunakan ko na. Isoasan kay kumamat nga agsawi ti kasta. Makapasayar iti rek na, mama. Ay na, nabatak manin da ito yung baso. Makitan tuket di ni mama. Sigurado manin ang makapungtot kanyak. Ay na, anyaya ter aramidam nga gininaw si Kaani. Ay, mama, pasensya kay kuman. Diyak inggagara amatin nagda ito yung baso. Kasta kayo amamirmiraot na dabasolyo. Pasensya ka na yon. Anya, Apay, awan ka ditikas iti dayta abaso, ijay ayan nyo. Iso asaan mo nga amo ti aginaw iti nainayad? saan matakas na mama? Dinaksong basong batan si kababae. Ang mga nudyak malapdan ti pungtot kukan ka. Ha! Napunwan akon kan ka! Nagrigat lakit din ayat ti maikamang itikas kada kayo abak na. Ha? Nalabas ti panagsasaw ti inam kanyak. Nga oray basit lang ang akam mali. Diyak maliklikan a panunutan. Anasaysaya at salaang noog sinatan. Anya? Tanog sinata. Sigurado ang maragsakan ti inam. Ngamin, sipod pa'y. Imparupa na kanyak asa anak ama ikari aparakan ka. Gapu iti kinakurapay ko. Saan? Jack, itulok ang mapasamak beta. Wen, pudno nga da kabaalan mi iti biyag. Ngamiti ka naman. Jack, kanunungan tikas jay nga ugali ni mama. Makapasair itirik na dagiti sa una kanyak. Jak lakayat asong batan. Gapot na amok asaan anasayaat. Nga maglablabasan tina. Maaramid na pa yan apabainan nak iti sangwanan tibak ng amanugang na. Anya, inarabid na kan kaneta. Juan, jak ibagakan ka daytoy na saan nga inaramid tina. Inal daw ka arumwal. Iso adi mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Urayak ni mama, kasarita. Mama, apay, anya ka di tidakas ngar aramiden ni Ani kada kayo. Tas saan mutlaan na saya atan dagiti pakpakitayo kan kuana. Apay, nagipulong manen kan ka ti mamirmiraot nga sawam. Ha! Saan kumamot akas ti panagsasauyo. Nasingpatmat ni Ani kada kayo ah. Nasingpat no nasingpat. Amumat ajak kayat ni Ani para kan ka, sipod pay. Saan ka di? Ay ayatek ni Ani. Anyaman ti katatao na. Saan ati kinakurapay da?
tinangi basarak. Tapno ayatak kan ipatag ko. Sa may sa, adan anak mi mama. Isong aklunan niya kumamatan ni Ani. Ta iso at talaga ti kagasat ko. Nukas kumakin ni nena tinasawam, awan kumati parikot ita. Anya? Jack amuno niya ti aramidak, papa. Franz, anak ko. Ibaga may ti asawam, apasensya na latan ti inayo. Nasing pati asawak. Isong agul uli maklatan no kasya pagsasawan ni mama. No sa bali la siguro, Jack amon. Ang mga nasinumbatan na ni mama. Wano niya pa dita. Day tagaro ti dakala pagyamyamanak, tanagsing pati asawam. Di na ugali ti makiapa. Pudno day ta, papa. Saan nga ugali ni Ani ti kasta? Ang Jack amo ka ni mama. No apay nga ginggay ta. Ket saan nga agbalo ti panakilangin na. Iho. Papa, anya ti aramidak. Pina, anya launay aya, ti di mo kayat ka ni Ani amanugang ta. Apay nga ginggay ta, kaya't saan lata na saya ti panakilangan mo kan kuana. Apay, nagipulong kadikan ka dyan nagalas ti rupa na manugang mo. Saan na ni Ani tinakasaritak? Ni Franz. Mariribukan ng ti anak ta, no anya ti rumbang aramidan na. Gapu, iti kasta nga aramid mo. Anya, Di ka kumaglablabas, bakit? Bakit kan? Lakayak matan. Nagiti anak, kan manugang ta, tinamnamahan ta, ang mga iwanto kadata. adda kwarta Ramon. Mabali na ka mangalay ti katulong ko, no jakton kabalan. Isa pulos, jak namnamaan ti anyaman at tulong dayjay nga ni. Aniya? Kabalak ti mangalay ti katulong kunakmat. Oray saggay satan no day tati kayat mo. Ne. Apay ngay. Apay ajak matan maikot iti makanawan nga imak. Kastamatan ti makanawan asakak. Anya ka din day tuy amariglignak. Ha? Mama, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Jak maigaraw ti makanawan nga imakan sakak. Jak amo no apay. Mabiglang, ayabak ni George. Na. Ipanda kayo di ospital. Sigun ti doktor, na-stroke kayo, mama. Iso adi yung may garaw ti kagudwa ti bagiyo. Pagyamanan tayo, ha. Gaputa sana napiktaran ti panagsauyo. Ngamin, kaadwa na may stroke. Ket sana mawatan ti panagsauda. Iso na lang, tadi ka makapag na, mama. Iso nga anusan nyo pa lang, ha. Kasta talaga. Traidor ngamin asakit dahit, ha. Umatake ti anyaman nga oras. Kasano ako ngay noin ako mismo. No jak makapag na. Di ka agdanag, mama. Agdaya por kayo pa lang. Anya. Sikan ti mapan ije silid ni Mama George. Ha? Makita mo't ang makumiko makita raramidak. Nas ka na ma-repair ko tilogan. Tap na dausaran tayong ton bigat. Ay, ituloy mo to no madamdaman Madurmenak nga rin namang sukat iti diaper ni Mama. Anya? No apay ngamin adipay lamang ala iti katulong na. Tapnada mga sikasukan kwa na. Makapadurman. Nena! 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 Mama, awanin ni Nena. Nagawidan ije lugar da. Intulod ni Manong George. Apay, adda ka sa pulan nyo. Mabisin kayo kadi, Mama. Tailutuan kayo. Ibagayo lang ang noan niya ti kaya tiyo akanan. Sa anak amabisin, ani. No di kat
napuno nga minti diaper ko. Aglilikan, iso apok-pok kawak ni Nena, nga mawan mat gaya man, di man la nagpakada. Kasta ka di, mama. Ala, siya kunti mga sikaso kada kayo. Ani, pakawanan ako ma. Amok ang naglablabasak, idikan ka. Ngamita, ada kalata mga sasikaso kanya, tanakapsuta kon. Mama, Amok asan akas karina timang pakawan kanya. Gapoy ti kinaalas ti ukalik. Ngam sapay ako ma. Tadumteng to ti panawan ang mapakawan na balasang ko. mama, idi pa'y laang napakawan kayon. Isong awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Di kay baybayan. Asikasuan kayo itinasayaat. Agyaman ako na iti kinasayahat mo kanyak, anak ko. Ikarik. Bumawi ak apaman nga agimbakak. Di yun panunutan dayta, mama. Tinapatag, agpapigsa kayo. Itikas na, agsublimanen ti sigod apang magi kan kinapigsayo. O niya, makita-mitan, tipod no maugali ni Nena. Pimanaw, kaputa madurman kanukan ka. Anya, Kan di nakakabalan nga iwanan. Nang runa, nusukatan na ti diaper mo. Isu dagita ti makagapuno apay ang nagawin iti lugar da. kasta ka di. Ita, sapay kumata maamiris mo, dagiti sana nasayat ngay nararamid mo ka ni Ani. Ni Ani akagurguram, gapulang iti kinakurapay na, ket isu ti mga asikaso itaken ka. Lakay. Na-stroke ka. Ngam isu siguro asaan ang apiktaran da itangiwat mo, da ita panagsaom. Tapno makasaritam itinasayaat ni Ani. Ket makapagkid daw ka ken Juana iti pamakawan. Kinapudno na, addan urnong mi mama. Ket plano mi ti gumatang iti lote, wano balay. Talumasin kami kuman. Angam gaputan na kisarita ni Ani kanyak, adito'y kamilatan. Gaputawan mga sikaso ka na kayo. Imanugutak. Kasta ka di anak ko. Jaklaim pagarop. Akas jel at tati kinasaya at ti manugang ko kanya. Itilaksid dagiti mati ngay nararamid ko kankwana. Dahit ako mati panunutan nyo ita mama. Lusyak lati masurot. Talaga alumasin kami. Angam, da kayo ti pampanunutan ti asawa. Franz, anak ko. Ikarik. Aramidak ti amin. Kan iparignak kada kayo nga anak ko. Apag babawyak ti amin amadi ngay nararamid ko. Nang runakin ni Ani amanugang ko. Biyag ti tao. Awan babaek! Awan! Awan! Adda! Awan! Adda! 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 Nito, awan nga raw! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah? Dirit-dirit tayo, ma'am. Anay ko! Anay! Anay! Batam timak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ang conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidam ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensya? Tiks lang dayta. Naimbag kumaano na aktuan da kami. Taiso, agdarom ka. Basta agdarumak! Aglablabas kan! Grabe hindi pa nang paspasakit mo kanyak! Diyak ka baalanan, Jordan! No di mon kabailan. Sinaan na kon? Pumanaw kan?
Tapno awanan ti problemam. Idarom ko di asawak, tatang. Ay, kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang, Awan mo't nga ron na pintas a pagbanagan ti panagdindin na rumyaw. Takanayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. sinaaklangan ti asawak, tatang. Ha? Nauma akon, nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Carol. Makam mo ditan, tatang. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kayat nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siyak. Nabayagan akayat ko asinaan jay manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kaasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Carol. Nailaw anak anang ikasarken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot kam malim, anak ko. Agpada kayo nga adabidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak. Tulungan na ka mangikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kayat apanawan ni daddy, mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanya, anak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam? Tagsi na kamin. Saan na, daddy? Please, saan kayo kumanga agsina? Diyak kayat ti broken family. Di kayat ko complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan kon ngay ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpagpakasi ak, mami. Daddy, saan kayo kumanga agsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka basta desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti tawen mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo asumurutak, mami. Daddy. No siyak lamay sa. Yak kayat kumanti makibiyang iti anyaman a desisyon yung agasawa. Ti apokok ti pakaasyak. Kasta unay apanagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw?
Amangan no maurnos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. Saan na mornos, nanang? Wala nang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Hay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jack itulok asi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Ta saan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipag nagtapay lang diti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Makamumuta na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet day iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwam mon ti bagim, asaan mon akaden na ti amam anak ko. Tanagsina kamin ken ni dadim. Kailiw kun ni daddy, mami. Agawit ako man ijay balay. Di kagdanag, tasarongkaran na kantumot lang ti amam ditoy. Tamasapol amang yag iti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta una pa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit ti anak ko tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana. Tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta diyo pa'y lasasawan ita. Asino diyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsinayo pa'y laki ni Carol. Ada-adagosan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpet nga adayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsakak kenkwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam, di mo pa'y imbaga iti anak mo ti papanaw mo. Diyak nga rod kaya ta makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Diyak ka ba ulan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone, inton adda ako ni ije airport. Vian, apok, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y Ha? Sa dino nga mindayan ni mami, lolo? Apay nga awan pa'y laang diti balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apok. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, wan. No apay nga aramidak ti kastoy. No jak agunay, awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapul amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo ngamin, mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Dito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kagligliday.
Kundi kag sangsangit tapno sa anak ngagdanda nagiti papanak. Ha? Papanam ngay, mami? Manggada ki balasiw taaw. Ada kita dito yung airport. Flight ko itang aldaw, anak ko. Anya? Sige, sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami. Please, saan ka kumapo manaw? Di ka umadayo, mami. Mami. Awanan. Apay nga yapi manaw asana nagpakada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit apo. Wen, patpatgen na ka ni mamem. Isungag trabaho para ken ka. Nagpay suwapat-pat kanak. Apay ngay alinibasan nak. Apay ngay sana nagpakada. Di nakay-kayat ni mami, lolo. Saan apok? Lam na ka ni mamem. Swadi ka kuman agpasungnaw. Wen, Mami, agawid ka kuman. Mami! Nanang, ilako kong tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko? Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada day jay. Basta ilako kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakdermi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may isa? Amangan no saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale? Tapaw itak to iti kwartana. Anay ko. Simurubanan ti sakit ti sakak. Ti sikit ko Marikatan ak amag na. Ngem ikarigatak. Tay nakriingan ti apukok. Aldawan. Vian, apok, bumangon ka, taldawan. Ada klasim ita, apok. Saan ka sumarek, lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ak unay. Kanasakit ti barukong ko no agangasak. Anya? Ne, awan mat inararamin mo idi kalman, apok. Nagid-idda ka mat laeng dito'y balay. Agkakapsutak, lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos, kasanudaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay jak, unay makapag naapok. Nagsakit manentisa kakensikit kau. Saan ka mabisin, lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Jak mabisin, lolo. Saan dak ko maapilitan amangan? Jak kayat. Hello, tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak kau. Ni Vian, saan amang mangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, tatang. Sapay simro ti sakit ti sikit ken sakak anak kau. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog iti anak mi.
Ay na, awanan da Jordan ditoy. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Huh, talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale, no adda baro nga asawa na, adamat kanyakon. Ha? Anya ka din dayta sa asawam, Carol? Kinapudno na tatang, adan boyfriend ko, naamamok diti abroad. Kat amangan magdan na kamin iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kon timang kuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. Agyaman ak abalayan. Yak ngamin kabailan ti magna. Ano pilitag? Adamot asumakit ti sikat ken sakak. Ay, Saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mon abalayan. Wen nga rod abalayan. Kanayon asumuruday to'y asakit kaw. Isu nga no sampay la mapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anya ka no ti sakit ko? Apok. Ala, anya ti sakit ko, kunak. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawit tadwang. Ta ije balayon kadalulom ti pangibagaak, apo. Unayen ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yak laing pagarup amadaan iti sakit ti puso. Wan nga rod, nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyan ko na ti doktor ngay. Agagas ka no ni Biyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Patya ka di na baybayan ti apo ko ta. Wan abalayan. Agtalak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaang ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Adamat kaya man sakit ko, lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan apok? Agbiag kapay iti napaot Bumakit kantupay met apok. At idugpay ti biyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tamangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldo. Ni tib amano, ti insagpaw kaw. Naimas dayjay. jakmangan, lolo. Mangan ka tapno pumigsa ka. Ken tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka. Damami kanda di tigagas ko, lolo. Ibagayo ka damami kanda di. Taagawit dan ditoy. Kayat ko idan makita kan maarakop. Kaili kong damami kanda di, lolo. Apo, Sana bali tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaat nga ron anak kaw. Tapno maasikaso maanaimbag ti anak mo. Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladigit. Taabangan no di mo maipamay sa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Batyan tayo apaimbagan na ni Vian. Sige nga rod, tatang. Kan amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid,
Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakes na tatang, tanawaya akmeten. Kan, adameten sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasem, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis a maragsakan ti anak yo a makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng, no makita na nga addan sa bali nga asawa. Sumurutakken ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta ditoy, nawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakken ka. No di mo kayat asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pay langay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apuhok, Barok. Bigla kimot tong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankananan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pay met anak katurog. Vian, apok. Vian. Adda ni dadim, apok. Daddy? Vian, anak. Kumusta kan? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan, anak ko. Apag iso, kaduak ni mamim. Agpaiso? Ayan ni Mami. Daytoy man kaabay ko ni mamim a Fatima. Ti may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Sung batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makaininumak. Sige, apok. Mabitlaeng tayalaan ka. Iba kayo ka ni Daddy. Tajak kaya't makita di sa bali nga asawa na. Ni Mamik lang di kaya't ko makita. Iso lang ti asawa ni Daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Damami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Taiso ti mangibagakin ni Dadim. Apo. Anak ko, panagkunak, makapadakes kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam diti balay. Iso anasay-saya at siguro nung pagawidem pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak, anak ko. Panunutam kumati anak mo.
ang mga nukumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. Sige nanang, aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom. Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam, pagawidan nak matan, Jordan. Fatima, imbagak meten ti rason, masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti kunamkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please, mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Da kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makitak nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawi din ijay lugar da. Nagsina kayon, Daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga apumigsa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Vian. Aday jay silid. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumastante anak ko? Kas jay lata ah. Gambangan matan iti adaw. Sipod si mang putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw kaunayan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag ka, Wan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Ammo ka pumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami! Agyaman nakta pinatgam ti daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawin mo anak ko. Napatag ti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabaulak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masyanak iti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimutungan na. Nagimas tilinutom asidaan, Mami. Wen, tamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, Daddy. Inapoy man pa'y, Daddy. Wan, mabitla ang anak ko.
Kamusta te apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyag ati kaadda damami ken dadi na ti may sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda tikid daw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, Daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawit ijay, Daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y kan maturog, Daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni Mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap apa? Ha? Kwa? Uwan anak? Dito'y kayo nga rodan ang maturog, Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yan ti pagnaadan nyo, Daddy. No, adaasi mi ti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yan ti pagturugam. Ang damot pagturugam dito'y. Sa anak komportable dito eh. Apay, di mo kaya ta makita ti panagrupropak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kaya ta makita ta panagruprupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunamutlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan nak? Sige, padasam tabalsan ka. Di kunam kabuteng ka? Ha! Kabalan kabalsan kunam sa. Nuapay mo't ngamin na nagamaam mo ta idi Agbababawi ka nakiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngam sika. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika? Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatatarmot nga dayo tinobyok itangam sika. Huston krak! May kankan na eh. Sige padasam ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol! Jordan! Husto daytan. Anya kay kaday. Anya man ti pagapapaan yun aya. Ay na! Nataengan kayon. Ngamkas kay laobing nga agap-apa. Adapay kit atiw yon atin ejer nga agap-apa. Day ta manugang yu Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arod da palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika Stone! Anya kay kade. Ti ammo ti anak yo. Saan kayon nga agap-apa? Kastapay la ti aramid yo. Naimbag tamid yo adayo dito iti ayan na. Sana magag ti panagsinsinong batiyaw. Hala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano, di kan agawid? Talaga adimon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornosyon ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayo na may tagtagainap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadi agsasaw ti kasta. Bayang, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawidak. Jack amukin ka. Sige, bye. Awanan dakit di itibain.
man, Daddy. Di ka palubusan a pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsubli akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mi kininanam a Fatima. Ha? Sorry, Daddy, ngamjak kayat. Anak, Agsakit ti barukong kuno saan kayo makita ka ni Mami. adamat ni mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Kan sumra ka ko ni J. School bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami. Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak biit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey. Kasaritang biit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay nging cancel mo ti awag ni Daddy Magari. Jack kayat day ti ngagbalin a Daddy. May salaang ti amak. Ni Daddy Jordan laang, Mami. Ha? Please, Mami. Baybayan nyo ko man day di atao. No asino man day di alalaki. Ni kumala ang Daddy ti ipatagyo. Ha? Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day di atao. Ta sininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Ala. Jakon awagan day jay atao. Di nakpagsawa ni Tikasta. Ta sikatim mo una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Day timat! Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Ha? At na kayo matkayam dito likod ti balay. Kunak nunap-napanan yun. Itay pa'y lasap sa pulen kayo. Wen, anak ta, agpapaangin kami. Nagmayat meten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, Daddy. Sige anak. Agrubot ka nga rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, Mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjayin bagana? Dua tamang kuyog. Talagang awan patag anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak ita ditoy. In sakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. In sakripisyok matitrabaho ki abroad. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wan, abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko taan niya, abalayan. Wan, abalayan. Kan pimig sa banayn. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wan, panagkunak. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana.
Wala, sapay la kuma, tamaornos metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na balayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati ammo ni Vian kat nagkapyadan. Hay, unayan aya dagiti nga agasawa. Okay damit, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod Hay, jakman ammo. Nauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamot ti aramid da abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak, napanan na aya. Kuna namat nga adamapan nagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso nataktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo samanan. Ay isaan? Saan nga aramidan ni dadim dayta? Adan ni daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, Vian, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrak ka iti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga rod, daddy. Apay ang nagbartag ka si Mang Pet Jordan. bibiyang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Da saan kan nga asawa? Saan nagmatan nga asawa? Lalakiro. Si ka ati babaero. Nako, si kagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Dito'y Peter manam. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya tararamidan nyo? Aga papa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Saan? Naglinlinambing kami kini mamim. Awanan ka kiti itipain. Alan anak, agsublikan iti silid mo. Wan? When, Daddy? Sikati mo na ng kabil kanyak. Iso asyak di mga lipas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Anak ko. Actor Isaac namin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, igagdi ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan nyo anak kaw. Kanayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan ka manay. Basol di manugang yung atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di nalaam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang. Kahit anya ti planom, tanagaduman tadugol tarupa mo. Idarum ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga agladingit no mabalod ti amana.
Day tangarod ka tagbalbalin alapad tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaiso na nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sa to agasan no madamdama dagitadugol mo, anak ko. Uwan tatang. Isumat lagayam asana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Di nanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mamik. Nangag ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimod ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bay, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan diti pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka di akitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpakam. Awan mat dugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami ni. Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanyak, kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko, nakakaasi kayo mat mami. Ay, adamat la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Sumurkan iti classroom yo. Tagawid ak matanuan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikidawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katuan mat anak, kumpleto tayo mat. Wan, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yo. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak, iso asiki, saan da ko na panunutan pa'y mami, daddy. Ha? No saan nyo na kaya tiagdan na, sige laang. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayo nga kapag nagkinabil. Ha? Diyak kaya't nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yun tagsina. Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak. Basta dahi ti tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo unay. Kadyak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa. Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat.
Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka met. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam Carol. Sangitam ka ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Sana day tatatang. Anya nga raw. Anda na si kugan tinobyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Inalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit. Nakaamirisan Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Kasado kamit nga raw anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak apay nga inlimid mo amasikog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan? Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak, nagsubliak anak ko. Daddy, sumrag kayo. Thank you anak ko. Ngam, apay dagita nagdadak kalabagyo. Ag naeda kon ditoy, anak ko. Tapno masikaso ka na imbag. Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo ngagdanakan ni Mami? Makonsensya aktumanan no agapa kayo. Kat agdin nangran kayo. Jak kaya ta mapasamag ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni mamim. Ikarikday taken ka. Apay ang nagsubli ka? Huston Jordan. Nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa. Namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na. Gumay gayab-gab mat agurat at iti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang hurnos iti amin. Seryoso ka iti dayta nga ibagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbagati anak ta kadata. Mabainak amasyan kinkwana. Kinapudno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngam anya nga rod. Talaga siguro asan ang naparaburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ama kompleto ti pamilya tayo? Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. No kasta? Agpada ta anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo kay abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam, inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamaysata, Carol. Duwata ang mga sikaso iti anak ta.
Pakawanan na ko makarol. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso na nga anak ta. Nakasagana nga agbaliw. No lakit di tayo kanagpay iti may sa atyansa. Karo. Sorry, mata. Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Kat sapay kumata mapakawan nakmat, Jordan. Ay ayatan ka, Karo. Ay ayatan ka mat, Jordan. Agtinulong ta amang taripato iti anak ta. Mami! Daddy! Agpaiso ka din dito yung makit-kita kan mangmangag ko. Uwan anak, saanan apa naging ko na? Pudpud nun daytoy. Daddy! Uwan anak, kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatag da ka unay, anak. Uwan anak, napatag ka iti biyag mi. Isungay karigatan mi ti agbalbaliw. Para iti pagragsakam. Agpinatag kami kini mamim. Aginggat ingka na anak ko. Agyaman ak, Daddy. Mami, kunak no saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa'y ti panagbiag tayo. Tapno ado pa'y atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Congratulations, anak ko. Ay na, nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita, balasang ka na talaga. Agyaman nak, mami, daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman nak iti ado sakripisyo yu kanyak. Ket agyaman nakmat iti adu nga anos yun ang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasak. Ken ti panang paadal yu kanyak, mami, daddy. Pagrebingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagas ken ka. Naimbag kan anak ko. Uwan, daddy. Kat apaman na makasapulak iti trabahok. Siyak tumamang tulong kada kayo kan ni mami. Saan ada kami ti panunutam? Dikit di masakbayam ti isaganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbag yu kanyak nga anak yu, mami. Daddy. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Bindong, agsagana ka,
Tada papanan tayo intun bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo. Hintay mamatag relax. Tapno may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin Uncle. Ken tapno makapasyar ka man mat bintang. Ipasyar da ka man mat. Win, Uncle. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, win Uncle. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Win, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isabdang mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win, Antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, dura baka. Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw baka. Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaang. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y plibura pinili baka. Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo format ti kang kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak lita. Mang kalaog lakay. Makain inumakon. Ay, didak pa ikan. Uray, danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma. Ta, intad kumatun ti swildom ka anakan. Wen Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, bintang. Sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sa kanto mapanaglangaw, anya. Wen Uncle. Floro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pag-shoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, o may kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaos. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasusot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito'y ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wine, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Wine, antay. Antay. Awan mo't tuntay ginatang yu abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan, antay.
Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wen ata, binaunak ng uncle iti agim matang. Ay na! Ay, tinakaw da siguron! Napukaw amin! Saan, antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya? Ay, sayang! Ay, wen nga rod, antay? Sayang na talaga. Simbangput kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wen, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo nantidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipus na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Inggatangan mi iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupos ti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibado. Nuamok lang mga kasta. Diyak kuman inalala da dya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupos dan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y impus nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpupos na pa'y lang nga rod. Ngarod ah. Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang ah. At dan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay pa imot kurkursun hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsi 50 pa. Nakay, kita man na ito'y. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay imbalaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan na, sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kun to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Winang kail. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, isuot tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apakas tauna pa nang kita mitibado na uncle mo. ha? Antay. Kapadpada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Ha? Nay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan ang mga oray kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na.
Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isaw, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang kwa sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Angam, kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananom ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daan ay, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Eh? Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatenta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Huh? Mabalin mo nga ikaten. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sag mamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay, katwan mang tudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle, kat anyat ibagam nga ay. Ha? Thank you uncle. Welcome kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan? Uncle, tanuan niya ti kanan may kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may, isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na iti ayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan da ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak, pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, huwag nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Hindi mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Ket, anyat ka na ngay. Yalam na tani ti subsobra di ti restaurant. Tadya man Ada na ba ti ataraon iti bangir alamisaan? Ay, nagadupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta akanan di ka nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay nita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batid ha. Kate? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito restaurant. Surutak man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti tudda iti bangir alamisaan. Sa bali mati lamisaan ang nagkapwan da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da tudda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam dayta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanon ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibeleng day toy. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay. Anya ngay dayta indasar mau. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ngam asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaang, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin.
Pumanaw akaw nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka. No, ada di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin dito balay.